throw those hands up high. I wanna shake your body, move from side to side. Cause we just begun, party people in the place, yeah, we're having fun. Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on the go, woo-ha! That's why the world gets excited. When everybody's coming, everybody. Come on! No cold flow. I come from fire in a disco. He's out to take his chance. He goes around in the house, so we go for romance. It's got a lady night and the feeling right. Oh yes, it's lady night. Oh what a night, oh what a night. Oh yes, it's lady night and the feeling right. Oh yes, it's lady night. Oh what a night, oh what a night. I'm getting close, getting to the level of time. Cause just for the ladies, it's free before night. I hear the sound pumping and it's so good. It's so perfect from New York to Hollywood. So come on and get your groove on. Take a day and ain't getting home till the crack of dawn. Cause it's all like that. And all ladies everywhere is gonna be there. Oh, step back. Lady night and the feeling's right. Oh yes, it's lady night. Oh what a night, oh what a night. Oh yes, it's lady night and the feeling's right. Oh yes, it's lady night. Oh what a night, oh what a night. Check out the disco. Taj je pobednik očigledno. Renata Bogdanov uz pomoć Novega ustane. I ovo ćemo važiti. Bravo. Marina. Bravo. Sada idemo da vidimo ko je zaista pobednik bez pomoći. Podignite malo samo malo i da idemo. Ajde idemo, da li neko može bolje? Oho, kako samopouzdane. Nema pomoći. Renata. Da li se slažete da je Marina pobednik? Evo još samo Mirjana da proba. Marina je to pobednik. Marina, dođi po šampanjac, pobednik časti.
sad ovako, s obzirom su specifične nagrade, da li se slažete da se dogovorite između sebe ko bi šta? Ili da biramo najjaču nagradu? Da li svi imate pasoše? Možete da vežete u Mora halom na izlet? Dakle, svi četvero dobijaju nagrade. Da li Tanja može da ide u Mora halom? Može. Samo Anika neće. Dakle, njih troje, s obzirom na to najjača nagrada, NS Tours Novi Sad časti u ovom slučaju najbolju masku. Dakle, izlet u Mora halom, spa centar i banju za 2 osobe, plaćen put i ulaznica Sunny NS Tours, Bulevar Cara Lazara 104. Dakle, evo njih troje se takmiče, jer Anika neće. Da vidimo za banju Mora halom. Ko glasa za Drakulu? Suncokret. Brunhilda. Nešto ste blaki, nije mi delovalo da je neko pobedio. Može još jednom. Ajmo sada, Brunhilda ponovo. Suncokret. Brunhilda za sada jača i Drakula. Drakula ide dakle u Mora halom. Izvoli, voucher Zoki. Dakle, tu je voucher Sunny NS Tours, časti za 2 osobe. Spa centar. Molim lepo, idemo dalje, nismo završili sada. Još imamo, kaže Ljiki, 2 nagrade. Ova pizzerija izgleda koja je bila prijavljena